Naša trieda. Naša trieda je veľká a priestranná. Naša trieda je veľká a priestranná. Sú tam 3 veľké okná, na ktorých sú ružové závesy. Sú tam 3 veľké okná, na ktorých sú ružové závesy. Steny sú tiež ružové. Steny sú tiež ružové. Strop je biely. Podlaha je hnedá. Strop je biely. Podlaha je hnedá. Naša trieda je vyzdobená kvetmi a obrázkami. Naša trieda je vyzdobená kvetmi a obrázkami. Na parapetoch a stenách sú kvety. Na parapetoch a stenách sú kvety. Niektoré z obrázkov, ktoré sme nakreslili na hodinách kreslenia. Niektoré z obrázkov, ktoré sme nakreslili na hodinách kreslenia. Iné kreslia naši rodičia. Iné kreslia naši rodičia. V pravom rohu pri dverách je televízor a počítač. V pravom rohu pri dverách je televízor a počítač. Na stene je doska. Na stene je doska. V ľavom rohu je učiteľský stôl. V ľavom rohu je učiteľský stôl. Stojí na ňom krásna váza a zemeguľa. Stojí na ňom krásna váza a zemeguľa. Pri zadnej stene triedy je veľká knižnica. Je v nej veľa kníh. Pri zadnej stene triedy je veľká knižnica. Je v nej veľa kníh. Naše hračky a rôzne hry máme uložené na spodných policiach skrine. Naše hračky a rôzne hry máme uložené na spodných policiach skrine. Keď zostaneme po vyučovaní v triede, vezmeme ich hrať sa. Keď zostaneme po vyučovaní v triede, vezmeme ich hrať sa. Celý deň je zaujímavý a zábavný. Celý deň je zaujímavý a zábavný. Sme veľmi spokojní a šťastní. Sme veľmi spokojní а щасні. Шановні друзі, якщо ви бажаєте опанувати словацьку мову самостійно, то можете придбати самоучитель «Словацька мова» без зайвих зусиль. Пропонований підручник призначений для всіх, хто бажає вивчити словацьку мову. При освоєнні матеріалу підручника досягається рівень знань, що відповідає рівню B2, тобто самодостатнє володіння за загальноєвропейською системою. Підручник складається з 36 уроків, кожен з яких містить 2 частини – граматичну і розмовну. Усі правила викладені відповідно до сучасного стану мови. У багатьох правилах проводяться порівняння з граматикою та структурою української мови. До усіх граматичних тем наводяться вправи. Розмаїття розмовних тем представлених у підручнику досить широкі. Аудіододаток містить тексти, діалоги та завдання по розвитку мови і її сприйняття на слух. Усі записи зроблені носіями мови. Даний підручник ви можете придбати, написавши мені на електронну пошту, яку ви зараз побачите, або знайдете її в описі під кожним відео. Отож, зичу всім цікавого та успішного навчання. Naša trieda je veľká a priestranná. Sú tam 3 veľké okná, na ktorých sú ružové závesy. Steny sú tiež ružové. Strop je biely.
Podlaha je hnedá, naša trieda je vyzdobená kvetmi a obrázkami. Na parapetoch a stenách sú kvety. Niektoré z obrázkov, ktoré sme nakreslili na hodinách kreslenia. Iné kreslia naši rodičia. V pravom rohu pri dverách je televízor a počítač. Na stene je doska. V ľavom rohu je učiteľský stôl. Stojí na ňom krásna váza a zemeguľa. Pri zadnej stene triedy je veľká knižnica. Je v nej veľa kníh. Naše hračky a rôzne hry máme uložené na spodných policiach skrine. Keď zostaneme po vyučovaní v triede, vezmeme ich hrať sa. Celý deň je zaujímavý a zábavný. Sme veľmi spokojní a šťastní. Naša trieda je veľká a priestranná. Sú tam 3 veľké okná, na ktorých sú ružové závesy. Steny sú tiež ružové. Strop je biely. Podlaha je hnedá, naša trieda je vyzdobená kvetmi a obrázkami. Na parapetoch a stenách sú kvety. Niektoré z obrázkov, ktoré sme nakreslili na hodinách kreslenia. Iné kreslia naši rodičia. V pravom rohu pri dverách je televízor a počítač. Na stene je doska. V ľavom rohu je učiteľský stôl. Stojí na ňom krásna váza a zemeguľa. Pri zadnej stene triedy je veľká knižnica. Je v nej veľa kníh. Naše hračky a rôzne hry máme uložené na spodných policiach skrine. Keď zostaneme po vyučovaní v triede, vezmeme ich hrať sa. Celý deň je zaujímavý a zábavný. Sme veľmi spokojní a šťastní.